tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, anya pay lati aramidom si Karante, apay adi ka agdigos. Nasapa pa'y Dolores bakit? Apay nga agapura ka. Di mo't imbagak kang ka, adyak kayat timala daw. Si kakit di man. Ada na patag nga ibagak iti kapsat ko. Isong agawaan, tapno da tayo ti kasapaan. Di ipagamtukin kwa na nung sumangpot tayo ijay. Saan nga rod amabalin ang mga tidad dumat ibagak kang kwa. Ay, kita ma. Di ka umut-utang iti kwarta. Amumut asaan tayo pa'y anak kabayad iti utang tayo kadakwada. Asino tinang ibagak kang ka nga umutang ha? Palagiplaeng bakit? Narigat ti makautang. Nang runa noon pangalaan iti pagbayad. Sa anak nga umutang. Agpatulong aklaan kang kwa na. Agasam man manang Monica. Dakkel tinagbaliwan ti balayo. Bunga day tati sakripisyo mi nga agasawa ading ko. Nalawa pa'y ti farm yung manang. Kasta talaga no nagagat, kan amo ti may sa atao ti pangus-usaran na iti kwartana ading ko. Amangan kit dino kayat yu apagadalan ti kaanakan yung manang. Ha? Baknang kayo mat ni Manong Arnold. Kabailan nyo ti mang paadal. Kasaritak pa'y ni Manong yung ano anyamot ti maibagana. Madimot ano siyaklaang ti agdesisyon. Tapno adamot la ang mga sikaso kada kayo no lumakay kan bumakit kayo Laglagi pa nyo nga awan anak yu manang. Ay nawaw, amo mi madayta. Amo mi nga awan anak mi. Saan amasapon nga iparupam kada kami. Dagiti laangan kaanakan nyo tinamnamaan nyo ang mga sikaso kada kayo manang. Isong agpanunot kayo anaimbag. Narigat ti agbabawi iti udi na. Unay kamatan, Dolores. Anyat pa nagkitam kada kami aya. Awan panunot mi. No kasta nga rod, tulungan nyo dagiti kaanakan nyo. Iti kasta, tulungan da kayong tumot no da kayo ti agkasapulan. Kas nakunak itay, pagsaritaan mi pa'y iti asawa. Panunutan mi pa'y anaimbag, day taabanag. Pagtrab-trabaho mi itarante. Kas iti sigod manaw, makipaspasadak latta. No adda gayab, makitang dana. Amangan kunak no kayat mo kit ditagtrabaho iti farm me. Adda matrabahador yung manaw. Pumanawan ni Manong Elvis into no mayabulan. Agbirbiro kami iti kasukat na. Kaya't ko amanaw, manutisweldo iti may sabulan. Minimum lata Ngam no kaasinag at mayat titaray ti negosyo. Nayunak to. Siya kundi alain yung manaw. Kaya't kulaunay. Ngamistein ka, no bilang. Ay no, okay lang kanyak manong. Tinapatag, kitadda pagtrabahwak. Ibagak to nga rod ken ni Manang Mumunika. Tapno saan nga agbiro kiti sa bali. Nakita akin nasarita na kanimanong Arnold, idi adda tayo ijabalayda. Uwin bakit? Anya imbaga na kang kangay. Agtrabahwak iti farm da inton umay abulan, bakit? Ay hinawaw, asino tinang ibaga kang kaamabalin mo ti agtrabaho ijay? Desisyon ko mo't, bakit? Agsaludsot ka pa'y matkanyak Di ka agdisdesisyon asi kalaang. Nang runa pa'y katmaditi pa nagsasaon ni Manang Monica kanyak itay. Anya timbaga na king kaya. Imbagak laang mat apagadalan na dagiti kaanakan na. Taadumot kwartada. Ngam pagpanunutak pa'y kunanakit din. Ay nawaw, apay ngamin nga ipasam ti responsibilidad ta, kadagiti anak ta. Narigat kid di amasit ganda di ama ng Monica Bimak nang laang. Kastamot tanti ipakpakita na. Di na panunutan nga awan anak ta. Asinot namnamaan da nga mga sikaso kadakwada nga agasawa no kumapsot dangay. At damot kwartada. Kabailan da timang tangdan iti uray mano a caregiver no kayat da. Hay basta, ibabawim na jay. Ibagam kini Manong Arnold nga adda sa bali a pagtrabahwam. Di mo man kontraan ti planok si ka Dolores. Agtrabaho aki jay, tapno da gastusan dagiti ubing.
Tapno saan tayo amang namnama ititulong ti sa bala tao? Ay saan? Siyak ti masurot. Ibabawim da jay kunakmanan. Agsapol kalaangan iti sabali at pagtrabahwam. Kumusta nga iti birthday ni Manang Mau? Agbabawi ak nga rod anapan anti Tasha. Ay nawaw, apay mat. Wan ata jak magustuhan ti panagsasauday di akabsat ko. Narigat pay kit di amasitgan. Bimak ng laang, kas jay matan ti ugalyen na. Nagpatulong ka kenkwana ay Wan, imbaga kapagadalan na ti kaanakan na, ngam agdwa-dwa ki din. Madlaw adi na kayat. Amangan no sa balay ti panagawat mo iti imbaga na. Talaga kit di nga imot da ah. Di da panunutan adumtang to ti aldaw alumakay kan bumakit da nga agasawa. Asino tinamnamaan da nga mga sikaso kadakwada ngay? Ay si kaki di mabalasan ka. At damot siguro plano da nga agasawa Adan to aldaw dagi nga agasawa kunak tumet. Saan lang amay may sa ti aldaw? Di da mo ti mangibingay iti bindisyon anaawat da. Para makita ah. Urayam ngamin ti ibagada Madimot ngamin noon una am ida kaanakan. Saanin matuloy ti nagsaritaan ta, Arnold Lakay? Anya nagsaritaan ta bakit? Ti plano ta amang paadal kadagiti kakaanakan ta. Nay, apay ngay. Nagsaritaan ta mo ti may papaniti day ta abanag. Plastik met gayam da di akabsat ko. Tila istoryaan na may papan kadata. Anya? Makapadismaya ti tumulong iti tao akas jay ti galad na. Isut agkasapulan iti tulong, isupay tinatangsit. Kasla na singpot mo ti kabsat mo no makisarsarita kanyak. Ay na agin-agin laang dayjay. Ay, makapaasar ket di Di na paymat ngamin urayan ti desisyon ti tao sakbay nga agsao. Anya ti marmaritis na ya. Di ta kano ammo ti mangibingay iti bendisyon a mauawat ta. Imot ta kano, ket awan met anak ta. Awan namnamaan ta ang mga sikaso kada tain ton kumapsot ta. Ay, naglukon. Nagadupay ti istorya na kadagiti kakabagyan mi. Nagsakit ti ulok amang pampanunot lakay. Apay matakas ta ti kabsat mo. Jakman amukan ko na. Di na panunutan nga adumat ti sakripisyo ta. Tapno laang mapasaya at ta tibiyag ta. Imawag ni Manang Monica, kat saan da kano at tumulong. Wen tanadismayada iti naramid mo. Di ka man agsao, akas laamom ti mapaspasamak si Karandi. Asino ti maayatan at tumulong iti tao akas ken ka plastik. Mapan mo kiti marmaritis kadagiti kakabagyan nyo nga imot ti kapsat mo. Naa, Iso aday ta, imbis at tumulong da, awanan tanadismayada ken ka. no di da kayat ti tumulong, di saan laang. Saan damot anamnamaan nga agtrabaho kay Jay. Nakasarita ko ni Manong Arnold. Ibabawim ko na lang aruden. Awagak ni Manong Arnold. Ibagak na agsapol kay tisabali. Tadi mo kayat ti agtrabaho Jay. Ay nawa, nung nasakit tinaka mo kadakwada, di nakiramraman ta trabaho day jay. Siyak ti asawam. Kapsat ko ni Monica. Iso asyak nga ron ti agdesisyon para kang ka. Makamo kamot nga ron ngagtrabaho. Ano ka, Dolores? Apay akas ta tilangam. Ay, agparikutak nga ron, ante. Ay nawaw, anyat pagparparikotam aya. Kwarta ti parikot mi ita. Narigat ti agpaadal iti kolehyo, ante. No saan ko mga minakas jay ti inaramid mo, di tumulong ko mati kabsat mo. Di yuman ipalagip day ante. Agraman ni Randy nga asawam, di mo pinalubusan nga trabaho iti farm damanang mo. Wan ata imot da mo lang. Ay na, kaanakan, iti kasta nga inaramid mo. Saan adamanang mo tinapukawan, da kayumot laeng iti asawam. Kaya't dagitan naktatag sardeng agiskwela. Ay nawaw, apay nga agsardang dangay. Tawanan ka no ti kwarta tayo. Isu nga rod amakitang tangdan tatapno ada pagadalda. Kasano ko ma, kat kurang ti mait-itid ta akwarta kadakwada. Asino matisan asumadot no kastalaang. Kat basol ko. Wen, basol mo. Naa, Basol mo. Tanong saan ka kumaanak ya apa?
No saan mo dinadal ti plano ng agtrabaho iti farm dama ng Monica? Saan ko mapasamak ti kastoy? Saan tayo kumaparikot ti kwarta? Awan basol ko. Basol dama ng Monica ah. Pangaasim man. Di mo ipulagid iti sabali taam mong abasol mo med. Siyak gayam ti pabasulan day di a Dolores. Abay, adamanan na pasamak bakit? Parikot da ka nung arud ti kwarta. Awan trabaho daya. Ay, jakman mo. Basol matlaang ni Dolores ah. Di na pinalubusan nila kay na nga agtrabaho iti farm ta idi. Di na ibaga ni Dolores kanyak. Kat adda ka no pagtrabahuan nila kay na. Ay, patpatsimot ti ibagbaga day di akabsat ko lakay. Nasakit lang ang tinakam na kanyak. Iso akas JT naramid na. Imbes na tayo tagtitinulong. Kasano nga agtitinulong tayo no addamat may sa managing bubukod. Agasam ngay. Nag-out of country gayam dagito yung agasawa. Asino manan bakit? Asino kumapay ngay, tikapsat ko nga imot ah. Ay nawaw, aging ka diita? Kasla di mo ammo tirigat ang nagdalaran da, tapno mapasayaad da ti biyag da. Hay basta, kagurak launay dagita at tao. Numadanon ti aldaw nga isuda ti agkasapulan. Di danam nama. Poston, agsardeng kan. Responsibilidad ta timang paadal kadagit anak ta. Kita aman ti ladawan nga impos da. Kabailan da ti aggastos iti dakkel tapno makapasyar da iti abroad. Ngamno siyak ti agpatulong, awan pulos itid da. Saan nga inted ni Manang Monica ti kayat mo? Tadakas dagiti rumrumwar iting iwat mo. Sikat inang dismaya kadakwada. Ramanam day to'y Dolores. Chocolate mo't day tanti Tasha. Alaam tamay sa abar, taramanam. Anyat makunam. Naimas ka day. Naimas, antay. Naggapuan day ito at chocolate. Inted ni Manang mumuni ka. Anya? Nagpasyar da kan lakay na ijay Japan. Kat day tati pasarabo da kanyak. Makapaawan ganas mo't antay. Ay na, si kaki di mo. Awan madlaw yu ay antay. Anya kumangay ti madlaw may. No maipapan iti out of country da. At the budget da. Ngam no maipapan kada kami. Uray piso. Awan may tulong da. Ay, mangrugi ka man ako na kung kaanakan. Nabayagan day ta nga isyo. Ag-move on ka kadimutan. Responsibilidad yaw ti mang paadal ka dagiti anak yaw. Di yun namaan ti kwarta, ti sabali ataaw. Mga laak samot iti babaunan ta alakay. Si Kaman, Tapno addaman aglaba, agluto kan agdalos matlaang. mabalin na tamat bakit? Uray may salaang ah. Wala kay, may salaang ti alaang. Una, tanapig sa tapay mo. Amok day talakay. May salaang tapno adda katulungak dito'y balay. Un kaya, planok mo ti agnayon iti negosyo. Anya manan ang negosyo, tinapanunot mo. Poultry farm ko ma. Mabalin mo't lakay, tapno makaurnong tamalaang. Agurnong ta iti ibayad ta iti caregiver ang mga sikaso kadata, inton lumakay kan bumakit ta. Tapno awan maibagbaga ti kapsat ko. Isong agmamalas tayo, takas tangamin tug ugalyam. Naa, anyat basol ko aya. Nakitak timpos mo iti Facebook. Uray di mo ibaga. Amuklatan at ikabsat mo, tipat patamaam. Ay nawaw. Awan mat di nakamat ko anagan iti dayjay apos ko kat. Kan may sa shared post laang mat dayjay. Idilit mo day japos mo na eh. Saan man akum kumpormi ti mapampanunot mo nga aramidan? Apay ko mga aramidak ti kayat mo, kat Facebook ko mat dayjay. Natangsit ka ah. Saan aga po tagul ulimak ni manang mo? Kat kastamat yung aramidam. Kita ti mapaspasamak iti biyag tayo ita. Da tayo ta agrigrigat. Isuda a pirpirjem ti mayat ti biyag na. Nagapa kayo kanumad kin nila kay Mau. Wan ata nagadumot ti ibagbaga dayjay arande. Agmamalas kami kanuga po iti ugali. Ay wun, nakitak ti impos mo iti Facebook. Dakas ti kasjay kaanakan. Ay nawaw. Siyak pay gaya man ti dakas ita antay.
Agpakumbaba ka ngamin kaanakan. Naglawag asika ti ayan tibid daw. Anya? Kita kat agraman asawam kontraan nakamutan. Jak amo no anyat naknakanday di atao ante. Masiksikuran lakit di dayjay iti aramidam. Ipadas mo ti agpakumbaba ken kontrolem tingiwat mo. Di ka agbalin at arabitab tapno maliklikan ti apa. Naa? Ipadas mo nga aramiden ti imbaga kaanakan. Tapno malaganan kamutlaeng. Kunak tumet. Si kaday tama ng Monica. Dolores, Ni manang met. Di nakadi mailasing. kimutong kamot ngaming. Gagangay na amanang. Gagangay ti kanayon ama is-stress. Sa dino tinagkapwam ngay. Kinasaritak ti anak ti kumarek. Agaplayak kumaababaunan da. Nga madang magaya man na alada. Agsapsapol ka iti pagtrabaho. Wan manang. Tapno adagastusan dagiti anak ko. Agsapsapol kami kanlakay ko iti babaunan, ading ko. Ken kasapulan nila kay ko ti agtrabaho iti poultry farm me. No awan pa'y naalayaw. Da kami latan ti alaan nyo manang. Amangan mat no. Awan pagdanagan nyo. Ta sa anak nga agreklamo manang. Talaga laang akasapulan mi ti trabaho ita. Mana, sumurot ka pengarod kada kami tamang restaurant tayo. Ituloy tayo ti agsasarita kalpasan ti pannangan tayo. Kumusta ngay? Naka-apply ka kadimatlaag? Saan lakay? Ada kanumot na alada. Nay, kasano nga rudin day tangay? Ngam nakasaritak damanong Arnold kini manang Monica itay. Ay nawa, amangan mo't no inapamanan ida. Saan lakay? Naibaga ni manang ano kayat takano kat agtrabaho ta adwa iti ayanda. Ada mo gayam poultry farm da. Agpaisaw, bakit? Wan lakay. Kaano nga rod amang rugita ngay? Mapantay iti ayanda inton bigat, ta isuro da ti aramiden ta. Okay, masapat nga rod inton bigat. Saan tan asayangan da ito agundaway, bakit? Agyaman kami iti naimas a merienda manang Monica. Awan anyaman na, ading ko. Kaya't kumatla ang alaan da iti agundaway tapno akid daw iti pamakawan keng ka manang. Pasensya kan akadag iti dakas anay isawsawang ko. Awan kanyak day jayan. Napakawan na kun manang. Wen, nabayag mo tanday jay. Tinapatag kat naka-amiris ka. Agyaman aklaunay amanang. Agyaman ak tauray dakasak idi kat inikan na kami kinilakay ko iti trabaho. Aggagat kayo mat ngamin. Tapno mapasaya at yu ti biyagyo. Kan tapno maipaayo dagiti masapsapol dagiti anak yo. Wan manang, kasta ti aramiden mi. Ay nawaw! Kasparentes, responsibilidad tayo nga ipaay ti masapsapol dagiti anak tayo. Isu nga agagat tayo kuma. Saan lang at timang namnama ititulong ti kabagyan tayo ti aramiden tayo. Agagat tayo kitdi, tapno ag progreso ti biag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Dahito ilaang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagsweldo kayo ka din, charito lakay. Wan, bakit? Buti nga rodan ti sweldo.
Dahito lang ti paduling ko kang ka. Ay nawaw, apay at 3,000 lang. Siyak ti babae, siyak ti mangibad budget iti kwarta tayo. Ang mga no inton madamdama kat kumkumpormi man ti gatangam ditan. Naa, gatangek ano amok akasapulan tayo. Ay, saan? Siya akong ti mangidulin iti dagduma. Itad mo ti buo asweldom kanyak, no? Ang mga noon pa'y makalawas kat maibos manayin. Ang mumot a construction worker lang ti asawam Adela. Awanin ti ado pa'y asao. Itad mo ti buo asweldom, no di mo kayat nga agapata. Anya? Nakaumay ka mo't Adela anak kaw. Awan aramidan, wano papanan nyo itananang? Awan mo't kit day, apay kuma, ipaawir ko kumati apuyo nanang. Papanamanan aya, adda na patig apag nami itigayong ko nanang. Ay nawao, kita tamangan no pag-shopping mo manan ti sweldo nila kay mo. Nagsweldo da idi kalman ka. Anya kumatidakas na ngayon no ag-shopping mo da tao nanang. Siyak mo't ti asawa ni Charito kat. Adda karbangak iti kwarta ti asawak. Wan ngam no saan nyo akasapulan, saan mo kumaagatangan, tapno saan asayang ti kwarta. Alangan mo't agumatangak iti saan mi akasapulan nanang. Ay naanak ko, di mo man naawatan nun ti kayat ko asawan. Mala, mutuyon ti apok, amangan no anya pa'y ti papananda ito'y asaritaan. Good morning, Mari Brenda. Anyat kayat asawan ti kasta apanagisem mo, Mare Adela? Awan aramidem ita, Mare. Apay ko, Mare. Ag-shopping taman mat. Naka-sale da ijay mall ita. Isugayam amayat ti isem mo. Nagsweldo man gaya man nila kay mo. Iso nga adda pag-shopping mo. Un, Mare. Mala, agpilis kanta ag-mall taman mat. Pasensya kan, Mare. Ngam awan mo't pag-shopping ko. Ay, nawaw. Ti sweldo nila kay mo nga eh. Adda sweldo nila kay. Ngam para kadagiti masapsapol mi dayjay, Mare. Saan apang shopping? Ay na, Mare, saan mat adakas ti ag-shopping? Uray sagpaminsan lang. Saan adakes? Ngam awan mo't budget mi, Mare. Okay. Sige, agpatuloyak nga rudan. No di mo kaya ti sumurot kanyak, Mare. Inton maminsan tun agan anad ka, Mare. At dapat gayam ti apo ko ta dito'y balay, Mary, bakat. Impaaw-awir ni Adela, lakay. Ay nawaw, sa di naman tinapananday diyang Adela aya. Tsaka mo lakay. Amangan no ag-shopping manan Ag-shopping? Amumot day di a tao. Kas labak nang no makaigam iti kwarta. Pag-shopping naman ang tisweldo nila kay na. Siguro Ay, tsaka mo lakay. Talaga na itang anak mo. Ipagarup ng samat a CEO, ti asawa na. Narigat mat nga ruda ka sarsarita. Lukas tangad da maibagakan kwa na. Agkalintagan pa'y lang aming. Di mo't masyan kan lakay na. Amo na anarigat ti trabaho dagiti construction worker. Ngam tila da paggasgastosan na. Anyaman dagiti nyawid mo? Ginatang ko abado tayo lakay. Ay nawa, nag-shopping ka man ay. Tapno addamat baro akawas tayo Si kakit di mo. Oo na yan, bakit? Imbes nga urnungan ti kwarta tayo. Di ka madanagan, ta 50% off dagita lakay. Nakatipid tayo. Patsimad dahi ta 50% off. Nakasale da nga rod. Sa anak mat agumatangkit no awan discount. 50% off kunada ngam nanginalat tamay. Ipadas mo man kit di dagitoy, no umanay mo laang kan ka. Saan? Apa yun? Kukuha mo dagita ginagatang mo. Makapasakit kamot itirik na. Kasano ko mga isuot ko dagito, ikat ginatang ko nga rod aparakan ka. Tilagat gatangam, kat manulaang mo ti suswildwak iti makalawas. Makimisa ka itawon no? Makimisa ka, anya kumapay. Kasta tibado, makimisa. Adda ka di parikot, nailabamot da ito ya. Apay ngamin adi mo kayat nga isuot ti ginatang ko abadom. Saan ko kasapulan da jay? Di ka pa'y agyaman ta na panunot ko ti gimatang iti paraken ka.
Ay na bakit? Sayang laing ti kwarta iti kasta nga aramidam. Ay nawaw, iso nga rod nga isuot mo, tapno saan asayang ti kwarta nga inggatang ko. Dahita ti jacket yan ka. Naggastos ka kas labak nang ka. Tapno ibagaken ka. Uray saan tayo abak nang, kabailan tayo ti gumatang iti baro abado tayo anya. Di mo nga min napada si trabaho. Iso analakalaan king ka ti mangigas gastos iti kwarta. Anya? Di mo ipilit ti kayat mo. Taday ito iti kayat ko nga isuot. Hay, makamu ka man langan. Nagrigat ka kasarsarita. Addaman madlaw ko kada kayong agasawa, Mari Adela. Anya day tamadlaw mo, Mari Brenda. Kasla saan kayong agsarsarita kinila kay mo, Mari? Nagapa kayo kadi? Uwan, Mari. Nasakit tinakam na kanya. Ay nawaw, apay kanumot, Mari. Uwan tagimatangak iti baro abado mi. Isumot lagayam, Kita ang tiginatang ko, Mari. Oh. Bagay ko, saan na ya? Bagay mo, ngamno saan nga imanugot nila kay mo, di kalata ko man gimatang, Mare. Imut kit di day je acharito. Ay na, Mare, nuda tayo amarigrigat, masapul nga agtipid tayo. Nang runak at simple atao mat tinaasawa tayo. Saan a CEO? Mapan kami iti ayandana ng italakay. Apay jay. Awan mat kit de. Sarungkaran milaang mat ida. Anya nga oras ti panagawid yo. Malum to siguro lakay. Di kay marabyan ha. Awan trabahom ita. Awan, aginanak pa ilang. Apay ka day. Amangan no adda mangi deliver iti parcel ko itang aldaw. Parcel. Adda in-order ko iti online. Pakireceive mo tulatan no umay da i-deliver. Anya? Ay nawa. Anya man ti in-order mo aya. Basta ka sa pulak dayjay. May salaang makit di. Sige, tagrubat kami. Makaamu ka matan dito'y balay, ah? Ay, oo na yan. Sak manggaya man ti pagbayadan na. Kasangay yu gayam intun umay alawas tatang. Wan mat nga men, adila anak ka. Anyat plano yung ay. Agluto tayo iti pansit. Kaya nagparty tayo iti native amanok. Ay nawaw, day talaang tatang. Wala, tawan mat budget tayo. Da kamin kini Charito ti makaamu iti lechon baboy, tatang. Ay, ne, sana anak ko. Espesyal nga aldaw yu dayjay. Masapol nga espesyal mat ati pagsasangwan tayo. Wala, ngamnakal mat ti gastos no gumatang kayo iti lechon baboy. Kaibagbagak laeng, ada kamin kini Charito ti makaamu. Pangalaan ko manila kayo mo iti kwarta. Kit makitagtagad lang mat. Adda kwarta na dayjay tatang. Awan pagdanagan nyo. Ay, kita ma. Di ka agin babak lang ta saan asi o ta asawam adela anak ka. Noan niya timbaga, takderak tatang. Da kamin kinila kay ko ti makaamu iti lechon baboy apag sasangwan tayo inton birthday yo. Anya jay lechon baboy amang mangag ko, adela anak ka. Lechon baboy para iti kasangay ni tatang nanang. Ay nawaw, di mo ibaga gumatang ka iti lechon baboy. Iso ti planok nanang. Ay, di ka man nagar-aramay danak ko. Awan mo't siguro ti dakes di ta nanang. Ipalagip ko laeng construction worker ti asawam. Saan a CEO? Amok mo't day ta nanang. Oh, amok mo't lagayam. Apay asaan ka nga agtipid. Nanang, maminsan laeng mo't iti makatawin nga ag-birthday ni tatang. Ti native amanok ti parchen tayo. Iti anya agapong nga gastos kayo iti dakkel para lang iti lechon babaw. Apay, dagiti laeng kadibak ng atat tao te. Ay sosarakaw, demon ikalintigan ti kinagastaduram kuna manan. Rumbang na laeng agbalin tayo a praktikal. Nanang, napagsaritaan min kinitatang ti may papan iti lechon baboy. Pasensya kan, Amare. Busy ak ngamin itay. Okay laeng, Mari Brenda. Si kakit di mo. Anyat gagaram, Mare. Salud-sudat ko man, no adala ko ti kabsat mo a lechon baboy, Mare. Lechon baboy. Wen, Mare, para iti kasangay ni tatang ko. Mano nga tatikas jay? Depende iti size na, Amare. Mano ti kalakaan, Mare? Adda 10,000.
Ngam saan adakkel Okay lang, mare. Basta adda. Para mo't kinitatang. Adda kwartam aya. Adda sweldo nila kay ko, mare. Anya? Kasangay ni tatang inton umay alawas, lakay. Kat, Imbagak adda tati makaamu iti lechon na pagsasangwan tayo. manutilit yun manok itaaya. Saan alechon manok ti ingkarik kadakwada? Anya nga rod. Buo alechon baboy, lakay. Anya? Di bali, kamaminsan laeng met iti makatawon. Ay sus, matalimo daw ako ni tikas tayo mapaspasamak. Sa anak pail anak ka move on iti dayta ang parcel mo. Ita, ada man ang paggastusan tayo. Nagkariak nga rod kini tatang. 10K laeng mo, lakay. Makapa-stress ka, Adela. Kas kalabak lang iti kas tangararamidan. Amom lang arudan na sa klang tagtrabaho para iti pamilyata. Gastos ka ba lang matagastos? Naan ano ka manong charito? Kaslada na ka-stressam. May stress ak launay ta asawak. Apay ni Mari Adela. Wen takayat na gumatang kami iti lechon para iti kasangay ni tatang. Naimbag kumaano lechon manok. Saan tabuo lechon baboy kanupay? Aywon, nagsaludsod kanyak idi napalabas ng aldaw. Aglablabasan da jak tao. Feeling asawa ti CEO naggasgastos. Day tamat ti Jack kayat iti kumarek. Di na amo ti agtipid. Talaga makapa-stress ti kasta nga asawa manong. Launay Nukwa manong, kontra ang ngamen. Tapno di na panunutan, husto lang ti kasta nga aramiden na. Kita ang Mari Adela. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan, Mari Brenda. Di ka aglablabas, Mare. Anya? Numakit-kitak nila kay mo, kat madlaw ang masiksikuran. Nagistorya man ang tiloko kan kanya. Uray saan nga agistorya nila kay mo, kat madlaw ko, Mare. Sursuruam nga minti agtipid Di ka ag-feeling asawa ti CEO, Mare. Feeling asawa ti CEO nga ibagbagam mo. Wen ata kaslabak nang ka. Kumkumpurmi ama pampanunot mo apaggastusan. Anya kumaita, kat kwartamot nila kay kuday jay. Asino tinangibagakan ka nga istoryaan na kini Mari Brenda si Kacharito, Sinong batak lang ti saludsod na, bakit? No di mo kaya't agastusan ti kasangay ni tatang. O di saan laang, nakaimimot kalaunay mo. Kontrole mamatang iwat mo, ta nakaturog ti ubeng. Makaparurod kayo mat. Feeling asawa ti CEO kun kunakit din ti kumari kanya. May parbang ayamat ti kasjay. Agtipid ka kumama ngamin, bakit? Maminsan pa'y nga agistorya ka kin ni Mari Brenda makita. Saanen amatuloy ti lechon baboy nanang, tatang. Okay lang, mat anak ko. Adamo native a manok. Isupay laang ti parchen tayo Makapaasar to mga mindaya at charito. Di mo pabasulan nila kay mo, anak ko. Kasano, kat imimutan da kayo mat adadakkel ko. Ay na anak ko, maawatan tayo takas jay matitrabaho na. Narigat nga ta ti makikonstruksyon. Dahil ta kumati panunutom, anak ko. Kaasyam, ta asawam. Naimbaglaangan, tanasalaw ka dito'y dalan, charito anak ko. Ada ka di masapol yun, nanang. Umay kayon to, ano kasangay ni tatang yaw. Makitan to man, nanang. Ay saan umay kayo, tapno kumpleto tayo. Aglangan ka pa ilaang ititrabaho. Wen, nanang. Di ka madanagan, tawan sakit tinakamikan ka. No may papan itilitsyon baboy, kapanunutan ni Adela dayjay. Saan kami adumaw dawat iti anyaman para iti birthday ni tatang yaw? Amok mo't kit di dayta, nanang. Nasaya at mat nga raw no kasta. Amangan no sa bali manen ti imbagbaga ti anak ko kun ka. Lechon manok lang, ti kabalak agatangin, nanang. Ay saanen, ado ti native amanok me, isok ti parchen tayo. Makitam, tilangan nila kay mo, Adela, anak ko. Sa anak abulse, tapno jak makita tatang. Ay, nawa. Makikita mo't gayam ka. Apay, adi mo kasyan ti asawa. Anya manen ti kayat yung asawan aya? Agtipid ka, anak ko. Saan kat aday ta aggastos ti paglaingam? Kitam nila kay mo.
Kimutungan iti katatrabaho na. Basol ko nga rod no kimutong tatang. Di kayat ko asawan, kat ikam iti importansya ti kwarta nga iyaw-awat na kin ka. I-budget mo ang saya ti kwarta yaw. Saan mo agastusin ka nagiti bambanag gawan ka sa iskan na. Ah? No kayat mo ang makaunong kayo nga agasawa. Agbalin ka a responsable anak ko. Aramidam ti maiparbang. Maiparbeng nga rod asar saritaan nak iti kumarek. Sika ti ayan ti bidyaw. Iso asika nga rod ti agpakumbaba anak ko. Kaasyam ka ti nila kayo mo kunak manan. Anya? No da iyawat na akwarta king ka. Urnungam. No kabailam tag negosyo. Pagpuunam kit ti kwarta nga impadulin na king ka. Laglagi pam, asan atong galbyag. Kat napigsa nila kay mo ngagtrabaho iti construction. Nakay, awan ka diti pangusaram iti tangdan mo. Awan pa'y mutkit de. Apay ka de. Adda ko mapangusarak. No manugot ka Anyaman ti katang maya. Pagpuunak lakay. Ha? Agnegosyo ka? Wen, igatang ko iti wagwag nga ilako. Isupay met ano adda maganan siya. Itaman pa yan na panunot mo ti kasta. Husto tinaibagan ni tatang kanyak. Saan atong palbiag kat makatrabaho ka iti konstruksyon. Iso nga itapay laeng akabailam, agurnong tayon. Pasensyakan ka dagiti na isawsawang ko kan ka alakay. Siyak ti ayan ti bidot. Nagbalinak agastadura. Ay na, agyaman na klaunay. Tanakamiris ka matlangan, bakit? Lukas ta kumakanayon, di awang kuman, di pagsakitan ti ulo. Ay nawaw! Ikam iti importansya ti kwartaan nagrigatan ti asawam. Di mo gastusan iti awan kasaskan na abambanag. Urnungam kit di para iti napintas a masakbayan ti pamilyayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kat, sa dino ngayon ti ayan ni Jobert itamare matet. Nagawid iji balay da amare. Naimbag ano bagbagaan ni nanang na. Ay na mare, uray anyat aramidin ni Jobert. Imposible abagbagaan ni nanang na dayjay. Ay nawaw, kasano nga rudan day ta? Uray saanan nga agpakpakita kada kami mare. Sapay adda anak yu. Siya kunti makaamo iti anak me. Isumutla ang asaan ang makadesisyon ni Robert iti bukod na. Masapol nga adda ni nanang na. Ibagam ata agsustento lat ta. Pangalaan na kuma iti sustinto na, katawan mo nga rod trabaho na mare. Useless day di alalaki. No kaano met nga addan anak yu, si madot met. Nagagat met day jay idi awan pay anak yu. Pamarang na lang day jay mare. Agin gagagat tapno laang saan ko apanawan. Ito'y balayo mo't gaya, mainti pagnanaitan ni Jobert kabagays. Makabulan na dito yan kabagays. Ay nawaw, apay mo't apinanawan na ta ginana kabagays. Una, tanakang yung ngiwat ka no ni bakit na. Anya, Isumat ti istorya ti kaanakam kanya. amangan mo't no day naramid na saan nagustuhan ni bakit na. Ay, jakam mo kabagays. Sana kun nga interesado no may papan iti day taabanag. Ibagam iti anak mo, taagawid iti ayan ti ginana.
No, dadida nagkindawatan nga agasawa. Maala pa'y dayta, tinasaya at asaritaan. Ay, sana kaya ti anak ko ti agawid ijay kabagays. Kasta nga rudain, panawan na ta ginana. Si kakit di mo't kabagis. Natural. Agawid dito'y balay tasyak ti inana. Asino ay ati pagkamangan dagiti anak tayo no adda parikot da. Da tayo adadakil da. Sana ya? Happy Mother's Day, Mari Matet. Agyaman nak, Mare. Nakitak ti shared post mo iti Facebook. May papan iti useless nga asawa. Para kadagiti amma, adida amot responsibilidad da dayjay, Mare. Ang mga numapasagidan ti katugang Mare. At damatan kan kwa na amare. Numapasagidan, kayat asawan dayta para kadakwada dayjay a post. Sa bagay, pudnumatkit di ti caption mo. Narigat nga agpayso ti maadaan iti asawa. Adi nakabailan ti agdesisyon iti bukod na. Kan, sadot pay. Useless kan sakit ti ulo ti ipaay ti tao akasta Mare. At least ita manaw, awanan pagsakitan ti ulok, Mare. Madlaw kong arod Mare. Medyo limukmag ka. Kan blooming ka ita. Wen ata makarelax tamet, uray kaskasan no, Mare. Saan da kayo akinuntak ti pamilya ni Jobert? Lumanabas da nga agi na dito'y balay idi na minsan ka. Saan apulos, Mare? Awan bibi ang dagijay kada kami, iti anak ko. Nakita yu ti shared post ni Matet, nanang? Ay nawaw. Anya a shared post na anak ka. I-search yu tinagan na, tapno makita yu, nanang. Diyak maguston ti kapsyon na akas jaya. Madlaw ada tao ti paspasagitan na. Kita man ti ibagbaga manakaw. Mabitlaang ti search ko, nanang. Kumporme mo ti ipupos da ya babae. Dahit ang arod, nanang. Ibabay na pa yun da tao. Kunamlan asino a perfecto mo. At dahit nanang. Basahin nyo ti kapsyon na. Nariga ti maaddaan iti useless nga asawa nga awan sarili a desisyon na. Ken awan plano na para iti pamilya na. Ay nawaw, apay kastamot ti ipupos da ya babae. Aguray ka man tagkomenta kiti post na. Marmaruam day taa. Hello, Matet. Anyat masapul yu, antay. I-delete mo man da nga inpost mo. Anyat ko na yu, antay. Saan kay amangag? I-delete mo da inpost mo. No di mo kayat amapanak di tabalaya. Ay nawaw, saan para kada kayo dayjay apos, antay? Para iti anak yu dayjay. Talaga adi kag pangpanunutan niya. Tasyak pa'y, ti saan nga agpampanunot ita? Pudno mag. Ay na, antay. Dayta anak yu ti ayan ti parikot. Apay ngamin nga apektado kayo, aya. Natural. Siya tinana. Asinaw tinamnamaam apagpatulungan ki anak aya. Siyempre, kadagi tinaganak da. At dan iti husto nga edad ti anak yu, antay. Bagbagan nyo kiti ngamin, tapno urnusan na matan ti biyag na. Di nakisuraw si kamatay. I-delete mo dayjay apos mo. No di mo kayat nga ipos ka. Ha? Saan asyak ti kalabanaw? Inpos na kati katugang ang Mare. In-screenshot na ti post mo iti Facebook. Nakita nga rod dayjay, Mare. Nagturad mo dayjay akatugangam. Na-trigger manan iso akasta. Saan nga agpaabak dayjay, Mare? Asino kumangamin ti pagpatulungan dagiti anak no adda parikot da. Dagiti dadakkel da. Kun nakit din iti post na. Adda nag-comment, Mare. Awan pa'y Mare. Intun madamdama pa'y siguro. Apay ngamin akanunungan na tibidot ti anak na. Siyak pa'y kitgit ipos na. Wan nga rod imbes ada kayo lang kini Jobert ti adda din na nagkinaawatan. Nainayon kit din ti katugangam. Pabida mo't amay saa. Ay, anyan ti kasta Mare. Agmamalas ka mag. Malas ka iti asawa. Malas manun iti katugangan. Imawag nga rod ni nanang na kanya. Kaya't da nga idilit ko timpus ko. Imawag pa'y gayam kan ka. Apektado dalaunay iso akasta Mare. Para makita ano asino ti maibabain. Ipagarok da siguro akabutong ko ida.
No idi kat nagululi makak, saanan ita, Mare? Apay nga impos mo ti manugang mo sika, Lolita. Wan tagin tuturod day ang manugang ko, kabagays. Agul uli magtupay ni Jobert. Day tangarog, agul ulimak ni Jubert. Iso anaturod day jay amatay. Ay, nawaw. Ang mga nagul uli ni Jobert. Ngayon, amuna nga at dapat lang bidot na. Di mo latan pakibyangan tar aramidak para iti anak ka. Asino ko mati pagpatulungan dagiti anak no adda parikot da. Dagiti dadakkel da. Kung kulang pa itipos mo. Pudnumag kabagays. No adda parikaw dagiti anak tayo. Kat masapul at tulungan tayo ida. Kiss to kiss basis ako nada kabagis. No kasta nga apat agasawa. Saan tayon ang makibiyang? No kasta ti kapanunutam sa bali akmad kabagays. Tulungak ati anak ko, aginggat kabailak. Di mo ka din nabasa ti comment na itipos mo kabagis. Mamas boy ka no ta anak mo. Sika bait, konsentidor ka nga ina. Panunutan da no anya ti kayat da panunutan. Awan bibiyang ka. Agsarita taman ka na kan Jobert. May papanitan niya ang kalaryong. May papan iti parikot yung agasawa. Hindi pa'y akayat ka makasarita. Ngamdak kayat amang ngagninanang mo ti bagakin ka. Ta sigurado akong train naman ay. Anya ti bagayo ay ang angkal. Di ka kumaagdipindar iti inam ka anakan. Anyat kaya't yung asawan. Agdesisyon ka iti bukod mo. No adda parikot mo, sulbarem asikalaeng. Madingamin no makibiyang ni nanang mo. Kat apamot day ta tagasawa. Ni angkal mo't inak mo't day jay. San adakris nagpatulong akin kwa na? Anya. Kasta timbaga ni Uncle mo kan ka? Wala lang. Ay nawaw, talaga ang manakibiyang daya at tao ah. Masarak nga rod nanang. Ay di mo patpat yun ni Uncle mo, tawan amo daya at tao. Uy, nanang. Anya ko mga minti amo na no may papan iti kakastoy abanag, kat awan met anak na, awan manugang na. Nakunayo pa'y nanang. Nagsasaw. Kunamlan asino. No adda ibagbaga na kan ka, di mo latan ni kaskaso. May samot dayjay asaan amakaw awat, ha? Nakita ka nagturong ni Kapitan Ijay Balayo itay bigat, Mari Mate. Napan ijay balay, Mare. Ada napatag nga imbaga na kanya. Anya ti imbaga na, Mare? Nagreklamo ka no ti katuganga. Anya? Pudno day ta, Mare. Ay, nawaw. Talaga nga inaramid na ti impose na iti Facebook nga agkita kayo ijay barangay hall. Uwan, Mare. Agsasarita kami kano inton Martes. Ay, una yun day ta akatugangam. Kasano amasuruan jay anak na, no kasta ti aramid na. Isumatan ti makiap-apakan ka. Kaslaawan nga rod panunot na. Inap-apa na kalangaro din iti social media. Ipabarangay na kapay. Para makita, Mare. Ipagarup na siguro, akabutang ko ida. Di na pampanunutan asikat ti aggas-gastos para iti anak yu kini Jobert nga apo na. Ha? Awan mo't ngamin bibiyang na dayjay iti apo ko na, Mare. Ay, nagmalas matan ti kasta, Mare. Malas ka iti asawa. Malas ka manen iti katugangan. Double kill, Mare. Lolita, o sarim mamita utak mo. No imay ka ditoy, tapno umay nakapaan. Nasaysaya at no agawid kalaangan, kabagays. Pudno ka di tinadamag ka. Impabarangay mo ti manugang mo. Wan, pudno day ta. Adda ka di parikaw. Tasika pala ang dagdemanda. Una, tap-apaan nakit din iti Facebook. Kasadaw, katpos kamot ngamin apos. Katsi ka, apay aman nakibiyang kalaunay mag... Agpadpada kayong agina. Ha, protektarak ni Jobert ta anak ko day jay. Jat amo kada kayong agina. Ibirbirok yun ti pakaibabay na niyaw. Agkape ka, Jobert, anak ka. Agyaman aklaw ni nanang. Mapantay di barangay hall ita, Apa jay? Ay nawaw, di mo't imbagakan ka nga idimandak ni bakit mau. Itang agsasarita tayo, nanang? Wan, tapno agbuteng manday ya babae. Ha,
Nakatangtang sitlaunay ka. Mala, mapantayo man. Kita ka no saan nga agbainday jay kin ni Kapitan. Ha? Para makita no pagpatinggaan ti kinaturod na. Alao kun ti anak ko, Marisali. Nakaturog ti anak mo, Mare. Sige, agtugaw ka pa'y, tagistorya naman. Agyaman naklaunay taadda ka na ayat at tumultulong kanyak, Mare. Gaputa tinulungan dakmet dagiti dadakkel mo, idi si bibiyag dapay. Oh, kumusta nga'y gayam tilakad mo? Nasaya at mat, Mare. Anya nga'y tinagsasaritaan nyo. Isuda ti nakangag kin ni Kapitan, Mare. Ha? Agpaiso, Mare? Wan, Mare. Binagbagaan ida ni Kapitan. Naibagapay ni Kapitan amang tad iti sustento ni Jobert. Ay, nasaya at nga rod ano isuda tinasermonan. Di da ngamin aklunan ti biddot dakot, Mare. Pudno ka day, sinirmunan da kayo ni Kapitan. Anya ko matibibiyang mag... Da kayo tinagreklamo, ngam da kayo tinasermunan. Anya nagasat yo. Saan lang amay may sa ti aldaw? Addan to aldaw day di amatay. Ay na, kabagis. Agnakam ka kumamitay. Sana may parbang amakiap-apa ka iti manugang mo. Sana may parbang? Kano yung babainda kami nga agi na ijay barangay hall itay? Apay manin apabasulim ti manugang mo. Kat desisyon mo mo at agreklamo. Basta, kagurak launay day di babae. Amom kabagis, kamalingamin ti kasta ka panunutam. Ni Jobert nga anak mo ti lalaki. Iso ti padre ti pamilya. Iso arumbang laang agpakalalaki da itoy. Bayam nga agdesisyon iti bukod na. Kag, anya nga ro ti serserbik nga ina, no saan ko atulungan ti anak kaw? Tulungan lang tayo da, no kasapulan da ti tulong baw. Ngim no kasta nga dala ang di da nagkinawatan nga kasawa. Ibagam apagsaritaan da adwa. Di kan makibiyang kabagis. Adda dito yan amin amurang mo. Ay na mo. Anyat ket lo asawa na nang. Agawid kan ija balayaw. Ha? Apay apagawidin da kijay ngay. Una, tapno makapagsarita kayo kani bakag mo. Ni nanang mo't. Apaan nakladya sigurado. Agkid daw ka iti pamakawan na. Si kalatan ti agpakumbaba anak ko. Diyak kayatin ti makibiyang iti apa yung agasawa. Di naktulungan nanang. Adda aklaang iti malikodam. Tumulungak no talaga ka sa pulan. Ngam no may papan iti apa yung agasawa. Sana ang anak ko. Anya? Kunaklakit din o asino ti bisitak. Si ka magayam, Jobert. Wen bakit? Nagawid akon. Ay nawaw, asino tinangibagakang kang agawid ka pailaang ditoy? Asino tinangibagakang kang adda karbangam iti daytoy abalay? Sorry bakit? Pakawanan nak kuma. Agawid ka iti balayo. Pimanaw ka nga rudan, agsubli ka pailaang manan. Anya? Diyak kaya't amakita ti panagruprupam ditoy Bakit? Saan mo't kumakasta Agsubli kay ti ayan ti inam ko na. Narigatan! Amang ano addaman ng pagapaan ta kat matrigger ni nanang mo. Amang ano ipus na ti rupak iti Facebook. Weno saan? Amang ano ipabarangay nakmanan. Please mo ito na bakit? Ay, nakapangad nga kon. Kat saanan nga agbaliw dayta? Saan kan welcome iti daytoy abalay? Nay, apay ang nagsubli ka, Jupert. Sana ka nun awil kami dyan, nanang. Anya? Kagura naktasawak. Kasano nga rudin dayta? Diyan ka mo, nanang. No ipilit ko tag na dijay. Amang ano ibaga ng agraramanak. Nang runak at balay dagiti dadakkel na dijay. Imbagam kumakan kwa na, asikat ti legal nga asawa. Kagura nak nga ron, nanang. Uraan niya ti bagbagak. Saan adumngag ni matet kanyak. Nakababain lang ka dagiti karoba. No kasta, isina nakangarutan? Siguro, nanang. Kasta unay nga ungat na kanyak. Ay saan ang mabalinti kasta Anya pa yung arod ngay. Kit nakapangedeng ti asawak, nanang. Kunakman no nagawid din ni Jobert ije balayda. Saan ka nung arud a welcome ijay kabagays? Ay nawa, anyat kahit mo asawan kabagis. Isinadamutan ti ka anakam kabagays. Day tagamin kahit. Basol ko nga raw. Basol mo Oh, nagduma man pabasol.
Darasodos kan tumit kaming. Anya, No saan mo ko mga inap-apat ti manugang mo? Saan na ko maapanawan ti anak mo? Adamo laang basol ni Matet, kabagis. Ngem oran niya pa'y taramidam. Sikat ti gapula no apay ang nagsinada. Sikat ti makagapo no apay asan akayat ni Matet nga gawid di Jobert ijay. Si kamit lang tinang dadahil iti pamilya ti anak mo. Ay agtanang kamanmot kabagis. Ni Jobert Mike, saan nga agpampanunot? Talagang agina kayo. Like mother, like son. Nagbalbaliw kayo madadwa. Di yu ibabain ti pamilya tayo. Ay nawaw! Kas naganak, datayo kumati tumulong kan mang salaknib kadagiti anak tayo. Ngamkit di, amuan tayo kumati limitasyon. Amangan ngamin no ti ipagarup tayo at tulong kadakwada, kat isugaya man ti pakadadaelan ti pamilya a binukalda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.